Eski Cigit'in çekesi Mermay attın tiyadı Javurkavay Ulağımız tüm kötüksü limanlar gelgeninde bağlımızdan razı ol getirsin. Romur yeni bir can ya. Bir daha Surana'da ileklersen açmayın. Artık sana tek sağlıgan ve başkanından da bana okmalı bize kılmayın. Gelgen limanlar, büyük aziz limanlar, kapı olmayızlar. Bugün bayağıda çok basırış çok. Köyesi özü bilip, takırıp gelip, özünün yolunu ver. Ali bir takırda asırıp taş taktırıp yapılan limanları asırmay yok olur. O son çıktık kapı durağın. Bugün çarşı şirin buna kılalım. Götürelim. Oldu. Ayda tuğanda ayıttım onlar. Rahmat var mıkada. Yanına takımda şarkını görelim. Yok ayda. Gelin. Buraya düşsek mi? Oo, mulay atmaydı. Так, туғандар, жалпыңыздарға эми учурашайлы ассаламу алейкум деймин. Жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр, жалпы биздин жылкы сүйүүчүлөр, сайыпкер балбандар. От адамдын канаты демекчи, мынакей көрүп турасыздар, бүгүнкү күнү ушундай ноокатта дагы чоң майрам, чоң салтанат. Ноокат жеринде буйруса бүгүн өтө чоң. Бүткүл Азия, көрө турган Азияда чоң улактардын бири болуп жатат деп мен айтсам жаңылышпаймын. Бүгүн 2 ноябрь 2024 жыл Ноокат району. Могул жерде Капчыгай деген чоң ушундай жайлоо бар. Ноокаттан чыккан Сайдулла деген бир ажынын улагы болуп жаткан кези. Бүгүн saat 12'den 20 minut öttü. 6. gün, işembe günü 2 ноябрь. Allah ömrüme bereket versin. Eskaçan zaman görmüyorum. Şunday daim hattalarında жүрмөкүн. Çoğun ulak tuğanlar. Ben aldığı açıyor ne mi? Buyursa kanalga катталып коңуздар, лайктан басыңыздар туғандар, колдоо беретиндер. Тарс. Албан, ассаламу алейкум. Rahmat, teğetim şarkısı. Amin. Zabraka. Урматтуу туугандар, жердештер, бүгүн Ноокатта катта той болуп атат. Сайтында кажы өзүнүн неберелерине той берип, ата алып атат. Ойдуда үлкөн ушу балдардын сауышуш калган болсун, кыргыздын ушул келечегине жараган балдардан болсун. Анан эң күчтүү улак бүгүн болот. Эң күчтүү аттар Ноокатта. Бүгүн эң күчтүү аттар келди. Ошондуктан Ноокаттыктар башка жактарга уят болбой, өзүбүздүн тартибибиз менен токто дегенде токтоп, алып кел дегенде алып келип, ушундай бир бүгүн жигитче улак кылайлы. Жигитче улак кылайлы. Башка жактарга барып жүрөсүңөр, тээкке салмай, жипке салмай. Бүгүн андай нерсе жок болот. Биз кечкүн ушул
maslahat kılıp, ақсақалдардың патасын алганбыз. Бүгін дағы ушундай тартипте өтөт. Ошондуктан жерде судьялар бар, тегеке салып, жикке байлагандарды эсеп кылбайбыз, капа болбогула. Анан мына чейинге алып келгендер болсо, чейиндин өзүнө түшүргөн нерсе 5 метр наракка, 10 метр наракка түшүп калган эсеп эмес, заран айтып коеюн. Капа болбогула. Аттын акысы андамда деген сөздөр болбосун. Бардыгы мыйзам чегинде кабыл алынган, кечеги сүйлөшкөн ушул тартип негизинде жакшы үлгүлүү кылушу бүгүнкү тойдо көрөйлү. Тоюбуз жакшы тойлогонбасын, жыгылбасын эч ким, ушу балдардын өмүрүн Алла калан берсин, элгечиге кызмат кылган балдардан болсун. Амин. Assalomu alaykum, hurmatli Mınaat postçular, ulaqçılar, aydanayınlar. Qayerga xush kelibsizlar. Bugun mana o'ta yaxshi so'zlar aytiladi. Uşul iki jakta kelgan mehmonlarga, uyat ostod, Mo'qatdin chavandozlari sorun o'ta ko'p. Aytib o'tadi mana Zamirjon Altindar. Ko'rib o'tasizlar 5 metr, 10 metr ese emas. O 5-6 oqsoqol bilan kelmaglar. Uni mana sudyalar biz chechamiz. O qo'yib qo'ydi, G'ildiga, o'daga. Mana shu sorun 45 ta toy bor ekan-ey. Yurini bölüp alada 17 aylık hükmet ey. Ne attalasınız? Buna şunca elge bir жақсы tamaşa görsek bergiler. Hangi adamlar kelip oturat ey selerge nazar salat ey aynen ayın palvonlar. Şunu bölüp alala saydınlar sana baylar selerge şimdiden soluk uzun ömür ülgülöңөрдө tinçlik amançılık buna şunday at üstünde yürüp sen dünyaya taragan adamsın saydınlar. Sana rahmat, şu kılatkan eksanlarının bardığın Allah Teala dargayda kabul kılan olsun. Şu elder kıladat, eldersin bardığın sen atağın başına sayana oğulsun, stavranan alın. Onun Allahu Ekber. Hey palvanlar, muymandardı sıylagıla. Oğum aytkanlar 17 aylık hükmet bölü olmağılanan keyin. Onday bolboydu, har jaqdan kelishdi hozir. Jarımın alıp alsalar jete, jarımın bereyler. Jarımın elge bereyler. O'sonday qilga, bir qilib o'chib etmagan talamay qilib yurmaglar. Bu yerda turamiz aytib qo'ying. Kelingizlar ana hurmatlilarni, bugungi jiyinning boshchisi, to'y boshchisi, el жақсы. Barınızlardan başınızlarını şu yerge biriktirgen, jakşının jarığı jalpıga tiyet degende barınızlarga jarığı tiyip olturgan, barınızlardan şu yerge biriktirip olturgan, bugün toy başçısına Sabırcan Ajatağız'dan oğlu Saydulla Ajeke özge mikrofonu sunayın hurmatlılarını, gelingizlerden alışıkta gelgen mehmanlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Yaxshi murosa qilib bizdeki sonlarımız oluylar. Eshikka salomat o'ynab yurib maza qilib chopib keladi. Kelgan mehmonlar barlar xush kelibsizlar deb qoladi. Hozir Gelingizler ana hurmatli polvonlar, mikrofon var. Harakatınızga beringizler. Allah'ın kalamullahı, Allah'ın sözü, Kur'an tilavat bulun. Biraz tezlik saktan turağız anan keyin dua kılabız. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî ceale fis-semâi burûcen ve ceale fîhâ sirâcen ve qamaran munîrâ. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bedduam duamız. المسلمين والمسلمات الأحياء والمؤمنين والأموات إنك مجيب الدعوات والمدعين رحمتك يا أرحم الراحمين يا شامل Cenab-ı geliniz. Ortada başlığınız Cenab-ı bir öz söyleriz. Hemen giyin başlayın. Ildıyga aparıp bir tay ekimin ürünü alat. Joğorgu bayrağa bir tova. Ildıyga ekimin bir tay ürünü. Ödega ekimin bir tay ürünü. Uşunlay mara olat. Tümmay mara olat. Ildıyga bak. Ya bir diyor 5.000 so'm. Bir tava 5.000 so'm mana to'ynaga so'shdi bir tava bir. Polvon hareketinglar. Doldi qimarraga upar toza urga doldi qimarraga burqay qara. Yemilaga qara o'zar uni qimarraga. Uni qimarraga jettir polvonlar. Uloq boshdan polvonlar. Hareket qilamiz. Так, туғандар, эми башында бираз катышып калдык, дагы улак боюнча айта кетсек, соорулуучу коюндар, коюла турган соорундар. 40ка жакын тай бар экен, 40 тай деди. Анан алтын кур, кубок, акчалай сыйлыктар алдыда көрдүңүздөр, айтты. Анан дагы 9 карадан коюлат экен туғандар, 9 караны билесиздер баарыңыздар. Бүт бардыгы болот. Эми мен туғандар, менде билесиздер, өзүңүздөрдүн жөнөкөй эле уулуңуздар. Мен колумдан келишинче сиздерге тартып беремин. Ат деген нерсем жок экен да бизде ошого. Азамат ылдый кымаррак алпар мынерден улап башталышында алпарып жерге уруп берген Шавкат ака өзүнүн уулу. Мына Деген жигит өз мынакей bir тайга 2000ге сорун салып отурат. мына ушу жер жогору жак ушу жерге чейин эсеп болот экен. Эми буюрса мына элди көрүүчүлөрдү караңыздарчы. Микрофонду берели. Эл негизи жакшы жер экен. Тартканычы өтө жакшы жер экен. Жогоруда туруп. Ашу ылды жака түшүп сиздерге ушул чабылып аткан жерден көрсөтөм, эми гала болуп аткан жерден. Чоңоттоп караңыздар. Так, мынакей туугандар. Ошол жактан келип калдык. Кыйла алыс жер экен, мына улактын кайнап аткан жерлери. Мына кимде жүрөт эми? Ортодогу полбондорду өзүңүздөр көрөсүздөр. Айланып атканын көрдүңүздөрбү? Кимдерди таанып атасыздар? Мен бир нерсени айта кетейин, эгерде кимде-ким биздин каналга спонсор болом дей турган болсоңуздар, мен менен байланышыңыздар, мына номерди мен экранга коюп коемун, башында да койдум. Спонсор жагынан эгерде кимде-ким боло турган болсо, жакшы. Мен бир штатив бар. Атты өзүм табам, эгер спонсор боло турган болсочу. Бир чоң баягындай камера болот, 360 градус тарта турган штативи менен. Мен ошону айтамын.
спонсор боло тургандар болсо тартынбай мындай айта бериңиздер. Мен деле тартынбайм. Буюрса иштешебиз. Кайрылуу өзүңүздөргө жумшалат ушундай кызматыңыздарчы спонсор боло турганбыздар. Ортодогу палбандар ким? Садык палбан мына. Жакшы тани албай атам. Мында Кудайберди палбан жүрөт. Ортодо Жали палбан мына. Көк спортка, көк шлем менен. Чевер формада Умар палбан, Дурус палбан, Жали палбан кара ат менен жүрөт. Монаса кылгыла дейт, монаса. Мына биринчи формада бауш палбан окшойт. Кылыч палбан монаса кылайлы дейт Караташтан. Негизи ошо туугандар спонсор боюнча айта турган болсок, ар бир улакка ушундай ат дагы таап бере турган болсо, негизи ат жалдасаң ат дагы эч ким бербейт экен да. О, 45 тай дейт туугандар. Бауш балан бирөөнүн атын жетелеп жүрүп атат. Биринчи форма, жетинчи форма ошо баштайт. Кудайберди палбан жетелеп тур. Ana kaynap atkan жылдары. Жали палбан минген ат. Жакшы жүрөт, мына боюн көтөрүп, жакшы жүрөт экен.
О, машалла, бабушкалан чапкан атқарамыздар. Кечіп отыр. Айланған жерлері. Каналды bağlап қоясыздар бізді туғандар. Бер қолдап лайктамасын. Заказ бойынша да туғандар. Егерде кимде-ким той қылып тұрған болса, заказ қылсаңыздар да болады. Бир ат бере тұрған болса, спонсор жағында туғандар қарайлы. Мен тартынбайсыңды, уялбайсың дегендер дағы болады да. Мен уялбаймын. Спонсор боламын дей тұрған болсам, мынаке сіздерге бір мүмкіншілік. Мындай, қандай десем, сунуш. Bir tay 5.000 сом daha қосып тұр туғандар, ошондо bir tö bir tay 5.000 сом қоштар. Биринчи орын. Негизат болгондо ар бир чапкан, мара кылган палван менен, байге кылган палван менен сүйлөшүп, интервью алып ошондой болмок. Андай мүмкүнчүлүк болбойт атайм тугандар. Жал палван эңилип атат. Oh, Құдайберді еңілді. Бірақ сөтпен қалды. Құдайберді балған еңілді, бірақ сөтпен қалды. Ана айдап атқан қараңыздар. Oh, üçüncü forma yengildi. Tutmaya aldı.
Kim engel atады Sadık da. Biraz жақындайыншы ошол жака. Men bölüp tartıp kirgizem. Birinci bölüm, ikinci bölüm kılıp tuğanlar. Öte çoğun video olup ketiş mümkün. Salva deydi. Maşallah kavgat karanız oraya. Ne kılıp et. Mayıldı. Sadık balon yengil odat. Ay, jetpeyim onda.
Ayberdi polvon yengildi. Çok ketdi. Kudaş polvon, Kudayberdi polvon. Yengildi. Ana baka şakalı uğraşlar var. Yengilgenge koyup ver deydi. Doğru söz. Hey Samat! Oh, acayip ballanlardı.
Berke'nin bile indirmeydi ama çok güzel. Vuruldu. Olmaz değil de. Bayağı milyon Жалғасжан шашты салған кім болды екен бұл? Dedim 5 de komşuda koş. Geçen de komşular gelmeden inip koydu. Manasları komşuda. Bunlara bayağı elektrikson komşular koyuyor. Onda Rozman kasa verip aldı. Oh, mына bağış қалған немен атқан қара қашқа. Bir okuna, onun üstüne atın. Buradan bir girip çıkardı kendine tamaşa. Kabardı gibi. Gol. Kuyuşkan taksana. O daldı baskanlar nara karab getiriyor hatta. Bir daha şoğa çağır yaptırıyor. Bayağı da aptal getirdik. Koçkalar kayran taptı. Ya buna çok kul ket kuladı azı. Kakavay için. Şambol degene koylar çoğalıyorlar. O Mürzeken taklarına 4 yıl kök çöptü. Koylarım ketip kaldı. Ana vasın gel. Size bir gelip bayram var. Anam bunu geldim. Ay göpposu avcı de. Fotoğrafını okuyor. Malas palman menен Байыш palman kirген экен. Malas жеңилип атат.
Şuraya malaksın mı? Qanday? Süresin mi? Bunaqa geldin mi? Atang bilen süleştasın? Qachon keletken? Так, onlar uloqni sig'ilib taqdirlasa. O'rtada. Manas babam xatto harakat qilyapti, Boyish babamniki yo'q. Yengilgan bo'lib aytadi. Birinchi o'rinda Adil tasavvurlik. Tashlamaylik. Xatto harakat qilyapti, bo'lmaydi, to'g'ri.
Ranjindayda. Oh, ko'tariladi. Jali polvon. Jali polvonga jetpey qoldik şu. Hadi canım. Sana arkadaş yaxshi turibsiz jurash. Bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi bo'libsiz. To'g'ri chiqasizmi? Olasizmi? Nazarda sağolun. Atlar karanlık. Jali polvonga ilashdi. Atlar öte xildan oxirgi 10 yilda, 5 yilda. Ana. Ortada da ulaq başlandı. Olaydan çıktık. Ana görüşürüz. Naş yerden jete ekan, qarayılçı. Tatamiz bo'ldi hozir. Xo'sh oblastining Noqat rayonidan Aytulur Jumoy polvonning o'g'li Abdurasulovning bolasi Said polvon olib kelib Navoiy so'ringa. Ha, birinchi so'rinda Said polvon tashlagan ekan. Qaratoshdan. Birinchi bir tashla bergan polvon Isoq polvon. Bir tay 2000 so'm var. Qanday ko'rdi tug'anlar mana aka? O'rtada Manas polvon, Voiz. Jali polvon bir tay bir tö 5000 so'mga so'radi. Mana Jali polvon bir tay bir tö 5000 so'm deydi. Hozir qap chiqqan. Davr hojidan Qarchoy degan otini manaki. Ko'yimizdan Javohirlarga salgan polvon Jali polvon. Harakat qilgan polvon harakat. Manasda ketdi, Manasda hozir kimda ketdi? Yolday qımarragal barıp salasın bir tay 2000 so'm sorunum var. Kotargan palvanın içine meyletini ahtabı, çeteleşip, çardandaşı koğula palvanlar. Alız çubukta gelgen meymanlarını siylapçap, karapçap ve palvan. Kanaka. Bugün sen sigar gözünsün, yerden sen sigarasın. Alan keli bul carık dünya özü kaytar dünya palvan. Kılıç polvon. Palvanlar mula sağıl. Aytib. Akkadağı zulüm gezdirbe. Aytib Kılıç. Bek degan polvon alып baradi. Amanatqa zulüm qilganlar palvanları. Hareketli qilinglar hareketli. İntiqoqqa çoğalır. Molyadan koltukqa qarab chiqmay o'zi atni boshini unga qarab tuzdan qo'y polvon jardamimga yo'q. Kimda yuradi?
Karabayova, keliniz. Boyga. Boğaz, mikrofon veririz Karabayova. Yaxshi chapqila, o'rnini ko'p, gadani ko'p qilib, vaqtni olmag'ila, unga pul qo'yib bergila. Biringni birinchiga. O'rin vaqt kelsa, o'ynamagila. Mana chapqila. Atçanlar zıldı solvayslar ya, atmaya görmezler mi? Siz Karabayova. Aksakallarda barlığı şu yerde Karabayova. Bırakın Rızkoyova, Doktorova. Garip Batsınova. Atçanlar zıvalgıla, atçanlar elde tosboy. Öyle. Zılavını aldı da elde tosbosan var, elde daha görsün. İşte ıldıyarak juvanımız var, ıldıyarak. Jogarıga qaytib olsin. Bir toy $100 2000 so'm. To'qomda kelgan Hashimjon akamizni $100 qo'shimchasi bor. Jogarıga qaytimiga. Çaçpı? Oh. Ah. Ya manastır ötünen da. Kaç Okan kaç. Kaç. Kulak kısılıp kaldı. Kudaybek kalban. Yengilen ha. Ah, yengilen de çok. Yukarılarda kokep kava. Bu musulman bir tuğandar. Bugün bir жақсы ынтымақ болмақчы болдық туғандар. Құлан сыйына тұрған жаратқан Аллах өзбір. Жақсы mı? Пайғамбарлардың сүйіктісі пайғамбар өзбір. Бара тұрған базар өзбір. İçe тұрған су өзбір. Керек болса бұл жарық дүниеден аманат жан өзгеден дұрыс болса қойылып жеріміз бер. Hakim Bauga tribunanın aldığa gelip koy. Haklıca çakırdı.
Jipt деп атабы. Hareketli polvonlar. Polvonlar yurtini. Avqatda uloq yo'qlari chopilyapti. Harakatingizni qilaverasiz polvonlar. 50 dan ortiq. Mana ekan. Qarasda ekan buncha. Ha, mana sop. Odam sotibdi. Harakat qiling polvon. Muxlislarning olqishlariga sazovor bo'lamiz. Ana polvonlar harakat qilasiz. Polvonlarimiz bilaklariga Alloh kuch-quvvat bersin. Polvonlar harekatinde qil, harekatda Ulday qimarrak alpar uğrasın. Bir tay 2000 so'm olasan. Hayra jo'g'or qimarrak alpar uğrasın. 200 dollar 2000 so'm. Bileği daha güçlü. Ana polvon. Harekatda qiladi. Mana sağıl, mana sağıl. Mana bunday uloqlar, mana bunday kunlar. Yaratgan Allah beri jatqanaga shukr qilaylik. Mana o'sha kunga yetkiliganiga g'animat qilaylik polvon. Ata bovalarimiz kerak bo'lsa bir chelakka, bir tatna chapqan. O'shandagi biri bilan enang baytaq aytishganimiz. Bugun seni bir salomon kerak bo'lsa bir kvartira bo'ladi. Yaratgan Allohim sizlarga shunchalik mumkinchilik berdi. Bu mumkinchilikni qo'lga keltirmangizlar polvonlar. Munosabatlar, ilgili batlat salmağızları, xaramızları, jardandaşında barat kadı, ulaştı çerge jetkirmey, koyunu biyersini neksan üçün atayı niyet kılıp gelgen, yapay sorunlarını alınızlar bolvanlar. Mikrofona üstte jetmeye kalıdak değil. Jetpedi. Kaçıklar teyzden, senler kaçtı, neydi konuşacak. Arkama çıkma çok. Kaçıklar. Sen. Evet. Kaç kaç. Hani polvonlar, salımlarımız ko'tarildi. Har toy 2000 borasiz. Qo'sh toy 100 dollar 2000 bilan qaydasiz. Harakatingizni qilaverasiz polvonlar. Yo'qlaganda Alloh yo'qlasin deydi. Oshimjon akamizdan sog'lib kelgan qo'qondan olimlarni ustiga. Ana polvonlar Да, который тот. Jetdimi? Ko'tard. Bugun oladigan kuniga. Manas ortada жүрет қой мына қызыл шилем. Көктөбөтэй бай ишон. Fazıl Polvon'un neviresi Şükürüllah'ın atını minip yürüyen insan atlı kıyırın acaba alıp geliriz. Ama atap geliş kıyın. Dağı bir ayıp koyunu. Fazıl Ağacı'nın neviresi Şükürüllah'ın atını minip yürüyen insan atlı alıp geliriz. Kıyırın acaba. Hareketli kıl polvonu, polvon buna sağıl.
Buldayı Ömer'e gal parasın bir ta 2000 son sorunum var. Haytaşın çoğur Ömer'e gal gele uğrasın. 2 tay $100 2000 son. Hareket bugün halva. Burada kovislar falan kim oldu? Yok. Ola kızıl silem canına durar. Kızıl kiyeceğim. Yengildi. Ha. Kolu iyileştir bundan ha. O malas. Murat falan iyileşmem de. Bu birleşme kalmadı abi. Yo, kıramaz. Bunda verir. Sadar gitti. Buldayı Ömer'e gal parasın bir ta 2000 son salımın var. Haytaşın çoğur 2 tay $100 2000 son salımın var. Buna sağıl bağlanlar buna sağıl. Açanlar. Açanlar. Bunu koyarız içine. Eller topluyor. Bak şu alınca. Vakitte biz geçmesek vakit elbette bizi geçer. Lavcede bizim aksılarlarımız olduradı, nokattın kavvetleri. Arayanın narın maksımı olduradı. Görüşmeyi oluruz, dokunacağız. Nokattan kaçtan oldu.
Hareketlerdi kılgıla, balvanlar hareketlerdi kılgıla. O jeletlerini çok az fark et. Ana. Tay 5000 so'm. Hayda jo'g'origa qo'ydamiz. Жоғарыға аз ылдыға түссе, ылдыға жоқ 2 тай. 3 тай. Слайман плата. Сечорот. Çoğun. Hadi bollarları harakat kılamaz. Hadi gelmez gele bana savruldu ko'tarib ketdi. Mo'shtoy 5000 baski marramizga jabasiz 3 toy 100 dollar 5000 yuqori marramizga jabasiz. Harakat qiling polvon. Ana polvonlar marka bo'lasiz. Ular yerda harakat qiling polvon. Harakat qilamiz polvonlar. Solim ko'tarildi. Ikkinchi marramizdan solim yashin tezligida ko'tarildi. Harakatingizni qilaverasiz. Zaman polvonlar olmay qilargan birasi qo'shday olasın 5000 so'm. 3 tay olasın 100 dollar 5000 so'm var. Harakat qil polvon. Mana shunday bir yaxshi vaqtlar bir vaqtda bezashga yuzdi. Sataroflarda manakey 3ga birlik havolarimizni yaxshi ulag'on ko'rishdan qavlatlarimiz cho'ng alaman ulab mana shunday bo'lgan ko'rsatdi. Mana o'sha kishilarning o'g'illari Nurbala polvonlar shu yerda yurib. O'tganlar polvonlar harakat qildilar. Akşamlar bir nima cho'lmaysizlar-ku? Çağırıp koyup betkemez o ezip koyup Umar Falban qayerda жүрөт? Oo, çekedi beni, açıyor. Aydan otam ya. Ana oң жақта мына оң қолында мына сары
Şu ana. Ana. Pardon. Çevir. Sağ ol şuna. Açkanlar olacakta kurulda kalan şurada ülkeler olsun olacakta Hasanarda Şayhanası hizmette olurdu. Valla yengildi. Herkes. Başka bir Oy молодец. Başırdı baş. Hayda hemen. Lan şey. У нас постоянно лишь андай да. Какой акал шоколад ана. Şekilde. Buna gel onlar. Nerse. Vay iş balban taşta değil mi? Hey palvan müzikani açırıp durağız hareket bakalımız oldu kıvarlı yolları burası. 2 tay 5000 son sorgunlar. Civar kumarlı kulesi. 3 tay 100 dolar 5000 son var. Ana жоғарыға күшті болды әмі Байыш Балбанға азыр 2 тай менен 5000 сом ақша береді. Байыш Балбанның сорыны шундай болды әмі жоғарыға 2 тай 100 доллар 5000 сом. Bu da görüşürler. Kaç kılayı bu neredekiler aynanayınları? Joğarı kameraya bayrak alıp deli peşteysın. Azara. Stop. Bakma. Öldü kameraya alıp barı taştağın falan. Baş. Öldü kameraya alıp barı taştağın koştayga 5000 songa salım salgan palvan hoş oblastı Özgömür rayonu. Döndüğüyle Aytoluğunu yazıklardan bayışı. Bugün ulaqta 2 tayga 5000 at kimdeki? Uluk galeriyanın akilesi. Ulu hoştan Ulukbek Hacı'nın galeriya degen atımına mınakay. Akiles, Uluk galeriyanın Akiles degen atımına. Bay şide, bir dua kılayım. Assalamu alaikum. Buna toy bergen. Ben toyunun olsun. Ardayım tıştık olsun. Evet palvanlar. Bir aytatırgan sözde bu toy bergen ak niyetmen toy beriyorduk. Şu toyda toyun sorununu olsun. Munata kılıp albaylı barımızga jetet. Bir-birimizge as salıp anda kılgan menen hiç bolboyt. Bir-birimizge mınday sıyla, bir-birimizge mınday
bardığınızga jedet bu sorunçu. Manas. Şu toyma kılıp olsun ama her daim şu piştik olsun uyuyor tamam mı? Ulug'bek galerani akıllı sınavlatı bilan bayiş niyozi bomatlarni bersa polvonlarimiz O'zbekistonda ham qaylatib chopadigan niyozi bilan omon bo'lsinlar. Ulug'bek hoji akamizni oti bilan akıllı sınavlatı bilan qo'sh to'y 5000 so'mga tashlagan polvonimiz bayish niyozi. Çağırakma. Kaçağız evi mülerge caneli. Sorun olganla pallo gelsinci. Onu toktat durumuzlar. Durun. Ya münakebat kel oblastı. Haydarken'den sıymak pallam. Aslında mingara sıymak. Mederoz'dan Adidas degen atı mene manaka sıymak palvan. Jogorqi marraga 3 tay $100 5000 so'mga solinsa. Oldayqi marraga 1 tay 2000 so'ming bor harakatingda qil palvan. Sıymak bir duangni berib ketukama Saydulla hojiga, Uldar Ubaydullalarga. Ha mikrofonni berib qo'yamiz. Shu yerga menga bir suv elak otqanda. Assalomu alaykum polvonlar. Shu to'y qilgan akamiz ne maqsad bilan to'y bergan bo'lsa, to'ylari to'y qilgansin. Ballari Qirg'izistonning keragine jaragan, dinga mehnat qilgan yoshlardan bo'lsin, ha. Amin. Oldayqi marraga harakatingni qil polvon. 2 tay 5000 so'm. Harakatni qiladi. Qaytishni qilay, qaytisham ikkita. Borisham kelisham o'shani aytib. Qani polvonlari harakat qilamiz. Qo'sh to'y 5000 borasiz, 5000 so'm borasiz, qaytasiz. Qo'sh to'y 5000 so'm bilan qaytasiz. Harakat qilamiz polvonlar. Navbatdagi marralarimiz chopilyapti. Yuqori marramizga Aydarken